Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Sizovula inkonzo yethu lapha kwabheka bezayo ngokuqala sifunde umthandazo wokuvuka. Sicela umshumayeli Mazibuko wakhona lapha ekhaya. Asihole ngomthandazo wokuvuka inkosi imbusise. Isiqalo somthandazo wokuvuka imini mayibenhle kwabangcwele. Andla ethoneka amenzwe nomhlaba sesiyamdumisa mayudumiswa imihla yonke. Amen. Silandelo sebala. uNkulunkulu onamandla Yiso bonke abamfisa busisa uvuka usigcine ngomsamo. Amen. Jehova ngimaluswama ngikweswela mina senziwa sakhe. Uyangelusa ebusuku nasemini. Uyavumela izindebe zami ukuphatha igama lakhe. Izedoko zami zemzwa sikhumbulanga ngisaseswini sikamame. Ayazikhumbula namanje ngenxamu sakhe nangegama lakhe. Uyabuyisa umphefumulo wami emadlelweni amahle. Kanathi Jesus
Amen. Namhlanje silapha kaBhuya bezayo. Silethe inkonzo. Sithela abahlobo bethu abalele lapha. Usuku labo siyazidinga izunga. Thina babiziwe
lapha kwakhuluzayo ihlobo izinto ezilele lapha sibalethele inkonzo esibelethela yona kanye ngonyaka minyaka yonke ukuzobakhumbula sizobanika nethemba ukuthi ngelinye ilanga ngoba kude kwashembe ngelinye ilanga bayawuzuza umbuso waNkulunkulu. Sizonxusa kubaba mkhulu khulilanga kunyaka izulu babathunga bathi ukubani babathethelele zonke izono ababenazo babahlambulule bagcine labo bewubonile umbuso wezulu. Bese ebangenisa ubaba mkhulu ezulwini lakhe ngoba uye uphethe ikhizi izulu. Ngiyacela ke ukuthi nazi ukuthi izulu liyasetshenziswa. Niphathe kahle nisahamba la emhlabeni. Cela ke baba mkhulu ukuthi ake ngasikhiphe endleleni yakhe noma sizoni. Kodwa akasikhalime kancane kancane kuze kulunge. Ngoba sikhona phambi kwenu. Siyazama ukulungisa noma ngalungisi nje kodwa siyazama ukulungisa. Kukhona umuntu. Wathi engafundile. Ngicela ke ukuthi thina sisaphila lapha emhlabeni. Abasenze oshembe sihambe ngendleleni yawo singazenzeli izithi indlela ukuze mhlawumbe ethathe umphefumulo wabo singene sithokozile emzini oyingcwele ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Singabe lokungabaza ukuthi njengoba sikholwa siyoyaphi mhla uNkulunkulu esiphica lo mphefumulo wakhe sikholelwe ukuya ezulwini. Singadlali ngokholo. Ukholwa kulula. Umuntu wakho ukholwa ukuthi kube nzima. Ukuthi ayiyeke imithetho washembe. Ushembe wafika yedwa la wayakhe imithetho yaphelela. Bese umuntu eba nemithetho yakhe. Nabantu belawa emhlangano wasebumnyameni. Amakokwana ahlangana ngobusuku. Ishayiso ukuthi mina ngazi umhlangana ku-23 hayi ngobusuku. 23 ungaba sebusuku. Lo mhlangano wasebumnyameni iwona lozonilahlekisela egcineni. Yenzeka ukuthi ukusuphakathi. Phakathi ezulwini ubuye ubuze usuphakathi ngikuphi la ngikhona. La sikhona kusezulwini. Amen. Masi lapha kwani senza intando kaShembe. Kungabi khona ezethu izinto esizenzayo. Mawubona uyahluleka. Goqa isiqephu sakho. Hamba ekhaya. Uyodla lezi zinto wayishiya wathi abashiya babephuza kanti usaphuza. Umuntu omkhulu omdala uyenzeka ukuthi adawe isono. Hayi utshwala isono. Esezenza usiyazi. Manje akekho onokwazi nokuqonda la ushebe kuphela waziyo. Amen. Wayengeke baba mkhulu akhe into nje. Ihamba ezweni liseyihlane. Ihlangana namabhubesi ahlale phansi amabhubesi anganyakazi. Adlule ehlangana neziko wazi wafika la ethunywa khona. Bese uthi wena khona into yaziyo la. Hamba shona. Lento ngeke iphele iqede umuntu.
ukuthi akahlakaniphi angabe isiphuphu kodwa angahlanipheli leli bandla badukile ngiyafisa ukubabuye bangene endleleni ngoba sidalule kona ukuthi sihleli siduka njalo kodwa akhona ukuduka ngamabomu ufuna ukusho ukuthi ngifuna ukubona bazothini hayi siyithulela thina boshe sibuyele ubhayizi kwaphela sibone ubhayizana thina siyazi into esiza Tuan ini, Tuan ada mana sare? zolungisa nina ukuze ngelinye ilanga masizala kabhe abezayo nivuke nijabule nijabulele ukuthi la ningena sono hayi nivuke nicela ukuthi manje nihlanjululwe yithi uzophuma nje kanze kwahlambulula ingilosi zasebuhlini amashasha ngena ingane engenasi isono ngiyacela ke eManazareta abaphumile endlini babuye isikhathi sisekhona mangabe ungaboni kahle awungatshela ukuthi uhambe uyophumula ekhaya ungabi nowakho umthetho ubaba mkhulu wayishaya wayiqeda imithetho khulilanga wayishaya wayiqeda imithetho khulinyanga izulu ehamba ke phezulu kwaleyo mthetho nobaba uhamba phezulu kwaleyo mthetho nesitabelo kuseyilesi sasibhalwe ubaba umkhulilanga manje ningayifaki into manje madoda ninge nisuke emabandleni nize la ekhaya ngoba phela sekupheleni la isekugcineni uhamba ubhayiza uhambe inyanga uhamba nayo yonke lento abanye bayihamba inyanga abanye nje mase ngithi niphakamiseni lamadoda mjiva neMnazareta le babona intambo elokuvu lezi sihlakathi umuntu uzoyedwa hayi madoda ngikufile hayi kwani uvaselina ugqirha la namanzi abusini yabo into abanye abamayelele uzobe saphela umuntu wakudephula fika omunye akudephula ugcina wasakwazi ukuyifihla lento hayi ndabona umqala mncane kangakanani maye bajwayele ukucaba khona le mqaleni la kuzothi bawuqhamuke sodwa sikubona awapheleke amanga esontweni bese kulunga nonembeza asibe nonembeza singayenzi into uphoqwa inhliziyo akube khona unembeza ecela kwenhliziyo ozokhuza babetha abefundisa babekhona isikhathi esidlule isibantwana ufuna ukuphatheka phatheka sibantwana nani ivumane ukuphatheka bo Nkosi kusesenizwini amen sizovala inkonzo yethu yalapha kabhekizayo isihlabelelo sikhulu 24 sizocela umfundisi umshumayeli umdlalo wasewakhona lapha ekhaya sikhona lesibelele inkosi ngibusise amen
Sinta ukuphephisa
Thank